Nó có tàn sức là lắm mà. Nó thấy được không? Anh thằng bà thằng cao bao nhiêu? Nó cá là cá này cả. Ao cái tốt thôi à? Nó tan cũng nó tan cũng cái kinh tan lên. Cái kinh cứ ao phải nó tan cả. Ăn tan nó rồi là cái tao cái ta không có đi. Không có đi về đi. Kinh nó có mang nó cái này. Tôi phát phát cái ông cá nó xuống thang lên. Tôi xem tăng hơn. Tôi tin được cái cổ số phải tối. Yang dalam nang sofa. Şimdi bu nasıl kısa kırık ya. Nó có sống còn là kìa. Itu ya mak. Kok saya beda. Apa nah itu ya? Apa kesal? Orang apa? Pada lagi bini lagi musim. Ini Amtali Golaghati constituency sini coilam blok ni anda Bashtali bisiwa ang ini Norjola boleh boleh Churtholi abo mau Churtholi na Bairamura angke abo Gurikha ini Kizantoli amo guri ni naikha overall ani area sini सबसे dispute nuk takhle this year mo tamni sarai mo ke kaituna hamari da mana naikha ron borok saimen ja rabar bo jo to jagan sekam nok bo jang khugjak mo belai no wana ma sincha mon bagai ang tini visit khaitongo tai sini DM saheb bo already ai habjak ground to SDM habjak BDO habjak tai sini MLA ground to habjak ang niji to ground pulen simi ta ko nang ko tongono continue tai omono tabu tani yago to kono fan bo kori kho ang sobol grohon namoni pore kono fan bo kori kho ang kono ribu manya but ang SDM bai tai district magistrate bai overall line to ang kolon no choli to tai mia ang khanao mia kisu ei je jaga full damage 45,000 ma ka hapa ba jara half damage 20,000 ma ka hapa tabu ko je baksa habya borong no habran bagi tinu chai tunai tamni himale net ni kisa problem mon bagi omai choli to net ni problem bagi kono kisu kebne account habya rong to ha zaman sang chuba chu khai to ang ni ji theke bo ang tin min baki nai phunang je jaga belai nangsuk mana jaga ang ribu to tai sini sorna thirok je jaga sini chigon chora bisio nukhona sina jaga ko ekta jaga visit khaimani samur khatai borong mid day meal channel bagai tai mangso muso channel bagai abo ang financial kaum phakya oma khana ang guri to tabo karon seng naharmung sin bubagra naharmung tamo seng puilan sim paithak thiasak ko sin hama thaksa pointo seng dofane samkhani tai dofane kok sana amon sin sam tino jaga seng paiso ko koi number ward mo 3 number ward an logi tongo sini YTF ni Amtali Golaghati ni block president sini takok Radha Charan Deborma tai YTF ni block ni vice president sini takok Durjoy Amtali Golaghati bo tongo tai bo sini leadership tongo bisi leadership thini paiso ko